Manipur tani bagi hasteni borok bai hasteni borok no haike kwthai malaya angna nangkha norno kahamke tini sai khnarna omongkha chini Bharat ojagani bising notice bukhak thangakai norok nugui mana jago Assam tai Nagaland tai Mizoram ni gana wono tongo Manipur hinke Manipur bo chini Tripura haino kaisa ke hilly area kaisa ke somotol area o somotol area no kai Imphal Valley hini hinjago somotol area nga kai total Manipur ni 10% tai hilly area kai 90% hinge je o somotol area 10% leno Meitei rok tongoro borok besirbag religion Hindu dharma tai Muslim tayo 90% land hilly area okay ki tai Naga SD rok tongo borok ni religion nga kai Christian borok hingke Tabuk kokai haisi tamoni bagai borok to fakani tini anike class na nangkha omo nga kai Meitei rok SD status sanmani bagai borok ni mote nga kai 1949 ni sikang India by merger agreement ni sikang borok SD tongmani hingke Tabuk jeo Meitei rok SD status sanmani tani bagai kuki rok chajagya hingke ke Manipur ni je hilly area land tongmani 90% tongo Manipur ni total land ni bising ajago nga kai Naga te kuki community tongo hingke ajago Meitei rok jaga pai tongmaya amo forest ni andara tongmo bagai hingke yang Imphal Valley somotol jaga shohor ajago nga kai joto borok no jaga pai tongmano amono kaisa karon Manipur Tabuk je chung nugui tongmani hingke Manipur ni je o hill area o to Meitei rok jaga pai miya tani himble borok SC ni bagai amoni bagai no borok SD sano borok hill area o jaga pai tongnani bagai amono kaisa reason hingke Manipur High Court ni bisingtei kaisa notice rijaka 27 March 2023 o direct no borok state government no notice rikha Meitei community rok no SD status rena bagai hingke je tribal tongnai rok Manipur ni borok protest khainani chengkha tani himble bongni je land right tai bongni je SD ni je facility tongmani amo bagjagi hayake kamawi thangnai hinai borok protest khaikya hingke a protest khaimani pore ngakai communal violence nani chengkha Manipur kuki rok bo Meitei rok no bwtharnani chengkha tai yang Meitei rok bo kuki rok no bwtharnani chengkha 115 jon thikya tai 60,000 sornathingge kubuni hasteo mathangka tai 40,000 no security force rok guard rui matonikha hingke ajaga wasik dininka tabubo violence so letongoyu haste kaisa amdike kahamke nasik jagya ngi tongo ngakai tani bagi central government no kunu phano daitto nayang daittomni bagi rashtrapati shason ni jagya ngajaga bo hingke norok uskangni video viral ngmani Manipur ni nugui mangkhana rom prejagi bwthar jaga tai khorok ni khorok tambrino Richum krikhe guru grikha omo kesam video si kok tumani bisingti semangka omo for many video nei haipana omo public ko nukjaglia tani himble Manipur norok joton saimon je violence mani simi ajago net joli haipana khnamani azora wo case rijaka je o rom prenai rono o richum krikhe guru grenai borok rono haipana romjaglia je tabu video viral mani porese khoroksano romjago hingke amo tam klaikha amo kaisa democracy country da klaikha tribal khotam ni Antwi mang da khlaijang na klaisi bari rong no respect riya da ni nai central government ke tawni bagi amsa kaham ke crack action na ya amo kunu kaisa borok munusuni zada tongsi Manipur ni CM ke tam nugya da mono bok ke control khanyari ni da biya ke shakti kri da central government asaks bini samung kaham da hamya da nugus tong ke bontan bagi suspend khlairia Tripura wa am tu nyong ting tu amano sawai SD rok thancha tongli sidi tani himble central lok SD rok no naya nung thida tong thangda tong naya mo amano chung bujina nangai amsuno tinin video hambai